Mucemanio wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua tauni-ini ya Wangigi mwena wa Gabete kaunti-ini ya Kiambu ukinyanĩire thengi ya wagagu wa ati he nyanake ciraitĩtwo nĩ ateti amwe a Kiambu na watho wa kuharagania igeria o riothe ria kugemia Wangigi na marangi ma kihuti. Ni hao vijana wanatumatumwa hapo mambo kidogo ambayo haina maana. Muthia-ini muthubari wa Rigathi umite na mwena wa Ndenderu urugamitie mihango ya o muthenya Wangigi kuria mutongoria wa DCP oritie andu ethi matige kuthirwo ni ateti aria utongoria wao uraunirwo mieri ukinya muthia. Ndukahore Mugikuyu mwenzako ucio ni muru wa nyukwa ni mwari wa nyukwa rekei twendanĩte nyumba nitũkwendana anake ndamũthaitha ona mũkĩendaga mbeca ithuĩ twĩ kĩndũ kĩmwe twĩ bamĩrĩ ĩmwe ya Mũgĩkũyũ na no nginya tũnyitane. Makigiritania na kambeini ya mumo ya kwiyandikithia ta aikia a kura kwa uingi, atongoria a DCP manyitirire ati no mari na kioneki gia kugitira mioyo ya andu ethi na kumathondekera mieke ya mĩaramano maundu maria mangikinyanira angikorwo andu aya ethi ni mekwiyandikithia ta aikia a kura kwa uingi. Tondu ino twaga kuhita ikinyia 2027 ituike ni gucoka matukamira na igokora na ikuhitwo ni mundu wina kura yake moko. Mwena kura. Tumeanza safari ya kukomboa nchi. Tutahakikisha ya kwamba serikali inayokuja hakuna kijana atauawa. Tutahakikisha ya kwamba serikali ambayo inakuja itakuwa ya usawa. Na nyinyi vijana munisikize vizuri, kwa sisi kushinda hii safari lazima mukate kura. Nyinyi mko kadi. Utongoria wa kiama kia DCP unyitirire ati ino noyo bathi ya ituika iria ikarehe mogaruruku mena uguni makiria kirima-ini. Gukiri uguo moritie aikari a Kiambu magetikira guthura o andu aria makahitukira uthurimi na uthathauri wa DCP uria Rigathi Gachagua anyitirire ati ugakorwo uri wa gikiro kia iguru. Wa Machukuru, wa Makeki, Kimani Ichung'wah, Soprano na Kasongo twenda kuga atiriri umothe turi haha Kabete ate inyue mumaga Kasongo thutha na mwena Kasongo muthenya ucio inyuothe mukoinuka mochie mutaenda nyumbani. Mbunge wenyu anasema yeye ni rafiki ya Ruto. Nyinyi ndio mlituma yeye kwa Ruto. Mnataka tubadilishe ama tusibadilishe? Mieri 17 mbere ya githurano kinene, mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua na batuni yake manyitirire ati meguthie na mbere na micemanio teno iria marabatithia ta micemanio ya kuirigira kirima. Ngiribotera Inooro TV kuma Wangigi kaunti-ini ya Kiambu, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.